Siyabingelela kuSihlwa egameni leyisene lendoda uNkulunkulu embhalweni longcwele. Siyambonga Simakadze, siyambonga Jesu, siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga Jesu. Kukhona kwekuphila nje, ngifuna ukuchaza kancane nganati washo letintsatfu nathi nelikhandlela amla makhandlela amla ekusebenta yabona makhandlela ukuthi ngabe bekuthiwa tinto atifuni kwendeka titawendeka, abusisiwe ke lamakhandlela lawa egameni laNkulunkulu. So ngalelinye ilanga nawe ukubona kubaluleka kwetibane. Tibane tehlukene nathi kwehlukana kwaletibane leti kunaleli esimhlophe lesi bathi niyasibona, sisho impumelelo, phindze lesibane lesi siyaba yinto lesivikelo kumuntu, phindze lesibane lesi siyaba sekulwa, but esikhatsini esinengi sisebenta tikwendwa leyimpumelelo. Kube nanasi simelele tidalwa takhabomake kubomalume, lesi simelele sithunywa sakithi, sivula nemaphupha sekhaya. Lesi wonke umuntu uyati ukuthi ikhandlela libovu lezitha liyalwa lilodwa nje, lingakafakwa lutho, lingakatshelwa lutho, lilodwa nje walithumela liyakwenda. Sinanati washo nathi lesiwasho lesi tengisibeke embi kwami lesi siwasho lesi sekuhlonipheka ngoma sekuthi kubantu ube nesithunywa nesithundi. Sikahle ke lesiwasho lesi siyakwenda uphinde uphumelele ngaso. Uyageza, uyafutha, uyagquma, uyageza, uyakhuluma lakiso. Senginasi ehlukile letwasho lesi ke sisibita ngesiwasho sempi. Nawunezitha lesi nemimoya lekuhlupha ebusuku, lesi siwasho sesithunywa, amaphupha akhavalekile, vula nganasi, siyakuvulela tinto takho lesiwasho lesi. Uyageza, uyagcuma, uyaphalaza. Ngiyaphunyisa ke mina impepho mina ngiyayishuncisa cause lento lenginayo yehla lena. Ngiyaphahla, ngiyabika kulobo gogo nabomkhulu ukuthi hayi selishonile. Siyambonga uNkulunkulu, simbonga Sicedzi.
So kulapha nje setafuleni la namabhayibheli ami, namabhuku ami la ngibhala khona tinkinga tebantu ukuthi ufuna ngilungise njani. La ekhaya siyakuhlolela siphinde sikwelaphe. Dependa-ke kugula kwakho ukuthi kukanjani, ufuna kulashwa yini. Siyakubethelela, siwasho sekubethela ngesini angakhona ukusithatha. Siwasho sekubethela imizi. Siwasho sekubethela imizi. Nasi-ke siwasho sekubethela imizi. Nasibona khathi sinjani. Sekubethela imizi-ke lesiwasho lesi. Langabe ekhaya lakho uhlushwa tilwanyekati nakwetilwane, siyakhona ukuguculela likhaya libuyele esimeni. Letiwasho lesi sekuqala lesi 350 nalesi na number 3 na number 4, 350 wetiwasho. Senhlanhla sikhona netisicadlwana netingikhona ukuthi nesekuthandeka nesekulanza umuntu wakho losalahlekile. Tikhona bogogo, tikhona. Tsindzani mine kunayinombolo lenginanika yona. Na ufuna usizo, ufuna kuphumelela, ufuna umcebo, ufuna inhlanhla, itekelo lokusheshako mina sakukhulekisa nje kube ngumphumela welibhayibheli. Njalo nje ngivule isijobe la 19. Ngengathi ngafunza Jobe 23. Awu kube kwabe fana lamalanga ami lengiwakhulumako ebengabhalwa phansi ukuthi konke lebekakukhuluma ngabe bekuthiwa bekungabhalwa phansi kutokhumbuleke empilweni yakhe. So kunjalo-ke siyahlola, siyasita. Lakhaya simnyango siwuvula nga-8 ekuseni, sivala ngekuphela kwebantu. Siyakuyisa ebhudlweni sokuhlambulula sithunywe. Siyakwentela konke. Siyabonga bogogo. Konke lenikufisako alalilele khona kube ngumphumela nomuhle. Amen.